Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 3. Masapol araaman ti tunggal maysa dagiti nagannakan kuana, kat ngilinan nyo ti aldaw a panaginana, akas imbilin ko. Siyak ni Yahweh a Diyos yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Ay na, nasaya at matbarok ta nakaawit ka. Mano at awanan ngay nururay da kakaninanang mao. Sa dino ayat inapnapanam, nagbayak ka nga awan. Saan mimot nga mo no sa dino tayan mao? Apay ay, masapol adamagan nyo dagita. Saan ako nga ubing, tatang? Awanak itinabayag, tanapanak nagtrabaho. Ay, anak ko, saan ka kuman ang pumanaw? Dito'y kan, tasikatimang talon iti dagatayaw. Saan minakabailan ka ni nanang mo ti agtalon? Bakit kanlakay kami? Ay, diyak kaya ti agtalon, tatang. Ammuyo dayta. Nagawidak, taumay ko alaan ti tawid ko. Anya? Naskan nga itidyon ti tawid ko. Hunayin, nabiyag kami pa'y kaninanang mo. Ala, umon ti tawid mo. Alaag ti tawid ko, tailakok. Baybay andak iti kayat kong aramidan iti biyag ko. Napananan ngay ni Peter lakay. Rimwar, mate. Di na imbag ano sa dino ti papananda. Diya kung dinamag ata, bugkawan nakmud no agdamagak. Mano atawen asaan anagaw-awid diti balay. Kasla kagura na tanaganak na. Saan natansa kailiw Apolos? Bakit? Nasa isaya at kumano saanan a pumanaw, tapno isun ti agtalon. Kat no umay na ka no alhaan ti tawid na. Anya, Dahita ti rason na no apay ang nagawid. itad mo ka din ti tawid na lakay. Nadamag mo ka din no, adan pamilya na. Awan mo tinadakdakamat na kanyak. Panagkunak kahit barupay ni Peter. An-anun na nga ron ngay ti tawid na. Apay akayat na nga alaan. Dahita ita ti pagbutbut nga bakit. Ang mga naaramatin na lang iti barkada na. Sigurado, ibusun da lang iti bisyo, ti tawidin na. Naimbag man tanagawid ka matlaangan, Manong Peter. Nagbayag nga inururay da ka. Umayak ag bakasyon, Nasaya tanagawid ka. Si kantimang talon iti dagadananang kantatang. Ay na, amumat asa anak anarwam nga aggamulo iti daga. Ay katsursurwam Umay ko lang alaan ti tawid ko. Anya? Ay, gayam Manong. Ada ka din pamilyam? Nakiasawa kan, adi mo imbagbaga kada kami? Saanin nga uso ti asawa ita? Nagado di ta babay. Numaumaam, di panawa mon. Saan kalataan nagbalbaliw, Manong Peter? Anya ngay nga ruti kayat mo nga aramidan. Aglaklakay ka, abaro? Bayaw! Umay kan, taginom ta. Ay kat una, abayaw. Aginom kayo manan? Italaeng, tasimang put ni Bayaw. Nalpas kayo na naginom ka ni Manong Peter? Oo na. Nagawitin ni manong mo. Nagaduti istorya na. Ato ka no gayam ti barkada na. Bakit? Ay na, saan mo kuman a pinagawid? Amangan no agwala manen ija ayan datatang kan nanang. Ni,
Apay, di lang mabutangan kadagiti naganak kada kayo, ta agwala. Ay na, maditi ugali ni Manong numabartek. Kasanaw, ipilit mo tinagawid. Bakit? Kung nakamaturog langan dito, balay nagawid matlata. Inton maminsan nga awisan na ka nga aginom. Ibagam asaan ang mabalin. Maditi ugali na no daytay mabartek. Nagawid gayam ni Manong Peter, tatang. Sa dinungay ti ayan na. Remuar mahit asaan ang nagpakada. Kat, kumusta ka nung ay tibiyag na ita? Awan tinadakdakamat na. Basta tiinyunay-unay na. Nagawid ta umay na alahan titawid na. Day talaang? Uy, balasang kaw. Pampanunutan mi kaninanang mo no itid min titawid na. Kat, ito dyan ano isuti kayat na. Si bibiyag kami pa imot kaninanang yaw. Ay natatang, ito dyan. Amo yung matanti ugali ni Manong Peter. Isuntuman day tanti panggurguraan na kada kayo. Nagalasan. Awan paimad na imas ama sida. Simangpat kagaya man, Manong. Ha! Uy! Ti pagsuswertsa kakabsat ko. Adon sa kanon tinawarnong mo, ading. Mangibingay ka mamatan eh. Amin na kwarta dananang kantatang. Sikatin ang ibos. Ni Manong Mat. Ay na, nabartek ka manen. Iso akas na tibagbagam. Puno mata! Pinagadal da ka dananang kantatang. Sika tinakausaran amin a kwartada. Iso nga ita. Umay kumatalaan ti para kanya ka. Ay, di mo amo ti sasawa, Manong. Malagtugaw kakit din ta idasaran kay ti kanam. Ay. Di nakman suruan, Vicky. Saan nagaputa profesional ka kat dikdiktaran na ka? Ay na, Manong. Saan na kumamat nga itudo-tudo akas ta, ah? Itala nagawid ka. Nabayag asaan ka nagpakpakita kada kami. Ita, kasta ti araramida. Puro kayo amin nga wan serbina! Manong! Huston! Saan ka kumamat ang agibuong iti gamit? Husto daytan, makariing datatang gananang. Ha? Ay una yan. Apay dagiti nagaduan na buong diti kusina yo, Vicky. Anya tinapasamak. Nagwala ni Manong Peter idirabi, Manang. Anya? Ay una yan. Saan la kuman ang nagaw-awid no kastamot lang ti aramid na. Saan ako na asimrak iti trabaho. Tanagado ti linisak. Kat, ayan nga ni Manong Peter. Nakaturong pa'y. Rumbang kumaasaan nga umininom iti arak. Tamadi ti ugali na no nakainom. Kunak no nagbalbaliwan, tanabayag nga awan ditoy. Ad-addamot akimaro. Anya aya ti makagapo. Apay ang nagwala. Ay na, jay tawid na ah. Alaan na kanun, ta umadayon ditoy. Itid dala ko man, tapno agtalnan. Buriburan na tayo amin, no saan na amaala day ta atawid na. Nay, saan kan samot ama kapangan, Barok? Anya ayati kayat mo akanan. Awan ganas ko amangan. Didak pilitan. Natnatang lang amin ti sidsidaan mi dito'y away, anak ko. Kaisumot ti adda. Panawandak man dito kusina, nanang. Jak kayat nga umaydak disturbuan. Ay, sige, anak ko. Nuday ta ti kayat mo. Itid yung aminin ti tawid ko, takayat kung ti pumanaw ditoy. Pagtungtungan mi kan ni tatang mo day ta, anak ko. Itid yun, tadan nakasaritak nga hente. Ilako kung ti tawid ko, takayat kung ti pumanaw ditoy. Masikuranak amang kitkita kada kayo. Bayaw. Awan sama ti araramida. Madama ti pa nagmulak dito bangkag ko, bayaw. Kita mo, naglawan ti namula kiti natang. Isardang mo pa iladay ta, entakid di aginom. Ay na, pasensyakan bayaw. Ngamjak mabalin nga itantan ti pa nagmulak. Amamait, agin roll manin dagitobing. Ay, masikuranak. Awan ti mararamid ditoy. Rugyam kit ding aminon tagtalon Nabayagan na saan na natalon ti dagadana ng kantatang. Ururayak lang nga itid da titawid ko. Dahil talang matirason na apa yung nag-awid ak.
Aya. Kunak no may muyawis ti panangasawa mo. Ano, di babae di ta, bayaw? Ay, ang bayaw. Ang mga no dagita babae nga ibagbagam ti mangibos iti kwartam. Sayang ti biyag di ti rabaw ti daga, bayaw. Naawan ka iskan na abanag ti pakaibusan ti kwartam. Numabalin, saan kami kumapay nga agkita kin ni Manong Peter, nanang. Napudot pa'y laang ti ulo na kanya. Ha, apay kano aya, anak ko. Nasakit pa'y laang tinakam na, ta siyak ti pinagadalyo. Siyak kano tinakaibusan ti amin akwar tayo. Iso arumbang la kano nga alaan na titawid na. Ha, kasta ka de. Kan uray da kayo, nanang. Nasakit tinakam na kada kayo kinitatang. Diyak kayat abugbog kawan na kayo. Lakay kan bakit kayon? Saan na kayo pa'y nga amo nga irespeto? Ay, bayamon, anak ko. Inan-ano sak tinagadal. Nag-working student na, tapno makalpasak. Di na amo dagita arigrigat ko, nanang. Saan mo natutupan ni manong mo, anak ko? Saan mi akayat nga agriri kayo nga agkabsat? Iso ti makiririri, nanang. Iso asaan kun ama pasensyaan. Talaga asong bata kun. Lakay! Lakay! Ayan mo! Atak dito kusina. Ay na, ingka man anawaan ni Manong Peter. Agwalwala manan ija kantina. Anya? Ingka anawaan, sakbay nga umay dagiti pulis. Asino man nun ayatin ang painom kun kuhana. Dagiti pada na nga ah. Bayaw, agawid tan. Ang mga naumay dagiti polis. Ibalod da kaging kat mausawan ka. Nawan kabutang ka. Kaya't kuti makipinatay! Si kagit di mat. Ugalim pa'y laday tayo di. Aging gayta, kasta ka pa'y laang. Ikatum ka din day nga ugalim, bayaw. Kasto nga tikat ko abiyag! Umay kan. Papanang tangay, bayaw. Iawid ka ni Jabalayaw, bayaw. Dito'y ayat ti paglal nga agawid. Makita mo, talaga nalaos ti Bartek mo, bayaw. Di mo pa yun amo ti pagnan nga gawid. Kabalak ti agawid bayaw. Isto baybayan naklang. Kaya't ko nagsubli di kantina. Tamakipinatayak! Saanin, bayaw? Agawid takit din. Narigat tagpausaw iti pagbaludan. Ay, buwisit. Awan pa'y nalamiis adanumat. Malas! Ay, Peter, Barok. Ayan di paborito yung anak. Tapaglutuwak man. Napan nagtrabaho ni Vicky. Accountant Jacob Shatmao. Amo ka! Ginastusan nyo gayam, di nakaadal. Anak ko, ni Vicky ti mangmangtad iti kasapulan mi kaninanang yaw. Isu tagas-gastos dito'y balay. Saan na masapol nga ipanakal yun dayta? Rumbang lang mat nga ramidan na dayta? Ta iso ti ginasgastusan nyo ide? Ay, kasano nga itod mi kan katitawid mo? No saan ka mo't nagbalbalew? Idad yung titawid ko! Takayat konti pumanaw dito! Saan mat kanon anagaw-awid ni Manong Peter, lakay? Ni, napanan na ngayon. Madanagan datatang kananang. Ay, ang mga nunapanmanan ka iti barkada na. Asino nga'y abarkada na ti ayan na ita. Nagadumat ti barkada na apuro bartak. Bayam, tagdamag-damag. Wen gayam, naibagada na ng kantatang nga itiddan ti tawid na, tapno agtalnan. Ay, sus, sigurado. Ibusin na lang iti barkada na titawiden na. Aramatan da iti sugal kung babae. Sigurado nga ibisyo da. Makaamumutin iti biyag na. Nabirukan da ka din ni manong mo, Peter, Vicky. Saan pa'y nanang? In-report kon kadagiti pulis. Amanon nga aldaw asaan anagaw-awid. Ay da. Nanang, saan kayo ngagsangi? Napanan nga rodan nga ni Peter. Pakaamanda tayo kano no adan impormasyon da may papankan kwa na. Itod minji tawid na anak ko. Tapno saan na tayo akagura. O nanang, itid yun. Mabit lang nanang. Ang mga nupulis da ito umawawag.
Nimot gaya Manang Estela. Hello? Vicky, Manang Stella, nabirukan da ka din ni Manong Peter. ada kami kanimanong mo dito yung morgue. Anya? Imbay mi binigbig da ito yung bangkay ti lalaki dito yung biktima ti salvage. Kat ni Manong Peter. Anya? Saan da nga mo no asino tinagpatay kan kwa na. Ada tama ti paltog kan kwa na. Hindi nagday tinaunag arasin. Anak ko, anya tinapasama ka ni Manong mo, Peter. Asino da ita kasarsaritam? Nanang. Membro sama tinagkala sindikato ni Manong Peter. Diyos ko. Rumbang